Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dikasih eho, kasih noli efeknya. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra. Waja'ala israhu min makkata muqaddasi fi laylata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Assalatu wassalamu biadadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya Sayyidi ya Rasulullah, agisna sari'an biizzatillah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para ulama, para masyaikh, para zatis, seluruh sahabat-sahabat Jamiah Nahdlatul Ulama yang hadir di tengah-tengah kita, Ketua MWC NU Kecamatan Dua Pitue dan juga Pitu Riase. Ya, alhamdulillah malam ini angka kita pasita rupa Allah Ta'ala dalam satu acara, yakni Isra wal Mi'raj, peringatan. Angka tema naka panitiata sebenarnya adalah spiritualitas. Jadi ya pemakadaki spiritualitas sebenarnya adalah hakikat pesan agama yang terkandung di dalam peristiwa Isra Mi'raj menurut dua telu tauban ritata andri korota. Jadi apa hanganna tauban ritai rilalanna peristiwana Isra dan Mi'raj. Dia nama gampang ya tema yang rajin-rajin. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah di dalamnya. Jadi pertama, maka daya romeraja epabu degaga nabi mengalami dua peristiwa sekaligus. Rilainya Nabi selain Isra juga Mi'raj. Angkamu tu Nabi ipalalampan ni Nabi Musa cuma diisrakan. Angka Nabi cuma di-Mi'rajkan, itu Nabi Isa. Layak kabami menrek loko langi. Dia ipalalampan ni. Jadi itu Nabi Isa langsung miyakal loko langit kedua. Itu Mi'raj. Cuma demi nadapi Sidratil Muntaha. Ya tahu si Nabi Musa ipalalampan ni ke negeri Madian. Sinampak minola lalangnya di negara Nasiwani, tapi jaraknya itu jauh sekali. Jadi angka Nabi lagi serakan tapi dia Mi'raj. Angka to Nabi Mi'raj tapi tidak Isra. Tapi Nabi tak dua-duanya. Dari Masjidil Haram kemudian ke Madinah, nappa matarru lau Bukit Tursina, nappa ibawa lau Baital Lahmi, nappa ibatamu ko Masjidil Aqsa, nappa menre ko lagi. Jadi itu Nabi tak ipalalang dina lempu. Bukan dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa deh. Puluk ko Masjidil Haram, nappa ibawa lau Madinah. Oku mani Madinah disuruh masampaja don rekang aku malaikat Jibril. Pure mak beresalan Nabi tak gilingi makutana, hei Jibril. Onrong aga ya onroi masampajang yang makadai malaikat Jibril. Ini adalah Madinah. Oku komatu malaikat dapura Muhammad. Setelah itu makadai Jibril tu ilanjutkan perjalanannya. Tu menggunakan kendaraan borak. Kin ribawa, laibawa loko Gunung Sinai. Bukit Tursina. Isuruh Nabi ta masampajang. Selesai masampajang Nabi ta napa makutana. Onrong lagi Jibril. Maka dia malaikat Jibril. Oko ni Nabi Musa sifat bicara langsung si hukung Allah Ta'ala. Onron na Nabi Musa sifat bicara kong Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Purayaro
pataru si nabita. Naliwang ni Masjidil Aqsa. De nalipang maliwasisan kasebelah selatan Masjidil Aqsa angka onrong kuriasa Baitul Lahmi Bethlehem. Aku ni resuro nabita masampajang selesai masampajang don rakang mak beresala pura beresala nabita makutane kada onrong age Jibril. Maka dia malaikat Jibril di sinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Onronna Nabi Isa jadi. Pura ya ro ipataman ko Masjidil Aqsa iparewa ipemang. Masuklah ke Masjidil Aqsa nabita isuro masampajang tapi sininna makmunna alena naman cajima. Makmumnya itu adalah seluruh nabi dan rasul. Ia naruh isyarat maka dan nabita itu adalah pemimpin para nabi dan juga sekaligus imannya para nabi dan rasul. Jadi 20 pa nabi macu mancaji imam, 20 talu tomate. Pak tomate mana? Nabi Adam mati, Nabi Musa mati. Maka terus dikongkai mana tomate makmunna. Itu. Nabi taruh mancajima, iya to napasapay. Maka da iya tu sampajangi, ang kami meniriolo de na panang meraja na bita. Nasama ka masampajami mga kumadina, masampajati ko Masjidil Aqsa, mancajima, masampajati ko Baitul Lahmi. Berarti kami mana sampaja kan? Nabi Musa kan masampajang, Nabi Zakaria kan masampajang. Justru kan maka dia kaya wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangang kita to masampajang kelala na mihrab na nilaw do loripun na kan Maryam masampajang. Nabi Isa ketika ditanya agak nasang saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan zakat dan sholat. Ya perintah memang disampajangi. Jadi itu sampajangnya Pak Bu. Tanya apa kasih baru. Jadi aja tak kada ia menenang ke sampaja boleh menimam meraja Nabi tadi nama sampajang memang ni Nabi tahu tu ni palalang. Lepang ko Madinah masampaja, lepang ko Baitul Lahmi masampaja. Kama kira. Jadi ya ro sampajangnya ang kami meni tanya apa kasih baru. Napai mengutus Nabi pengalatara Nabi Adam yang kami mana sampajanna. Cuma iya ro sampajanna nabi-nabi mak diolo mak dupa-dupa pataron atau pandrita. Angka makada angka masikiri mi bawang, angka to makada monro mi mapangolo atina lori pong Allah Ta'ala, angka to makada suju mi lori ponge, angka to makada sikiri ni mega rupana. Iya to na roampai makada iya tu umat na nabi Isa masampaja lori ponna, tatto mi mangolo napa makbere puji-pujian, iya to na ro pasabaran na nasarani, iya tu karistenge makelo, niko manata litap makelo, dia na suju. Jadi ya naro rupa-rupan naro sampajana Nabi mak dioloy. Bahkan angka pura uruntur hilalan nasi dia kita pura to na rampe andre gurut Kiai Haji Abdul Muin Yusuf kali si dendreng. Maka da sinin na itu sampajangnya si tongan na natarimay na bita rupa-rupan na memato sampajan na Nabi nilang. Jadi ya tu di sampajat tangkamanan ni pasipulo sampajan na Nabi. Yan na kada sampajan subuh sampajan na Nabi Adam, sampajan loroy sampajan na Nabi Ibrahim, sampajan asara sampajan na Nabi Nuh, sampajan mangaribi sampajan na Nabi Isa, sampajan Isa sampajan na Nabi Musa. Jadi yang kami meni. Kemudian magi pe nang kasujuk rokok, iya rumaleka tasidi tingkat talangi pada lihat batin nama sompah. Ia langi pamulangi tatto mi masompa si pamula ipancai rumah laika itu li tatto mi si tatto nama kasih lori ponge ina denang kana rokok kama pilino na papaja ia to syukur langi kedua itu li rokok tosi iya na tu ampai pitu garakan salat na sabat pitu to lagi nola na bitta non rilepa jadi makada ia nang kasampaja cukup iban na cenga tanya sampaja itu ape jepum ni pangkat tu tahu makada sampaja ku cica mi cukup cica cenga na jadi tahu pusa na itu udah memang dia. Ya Pak telu paling ngerang baca gerakan na polukui asumpana malaikat baca yang ke dialog engka tahu memang permohonannya langsung Rasulullah. Iya ko paling ngerang kan asik dia na ate si bapun na. Iya ko malampe ibaca ta ko to masampaja may gatua palana. Tapi iya ko makanja paling ngerang ta ko to masampaja baru batu ahlak. Iya ko makanja garakata wa ditu ngadisi watak kalele. Jadi itu gunana, ya nang ke pasampaja, pacecera pasampaja makalasi, pasampaja tuli magala mapangewang misuruh pakanjaki peringaran na itu. Tanya baca na masalah peringaran na.
Apa iya nama kanja mau peringaran ako masampajang huso naruba ahlak naman caji madeci. Yan ang kapasampajang de gagalaw gimpim materura to masampajang mato damu makalichua niya to. De nalisari peringaran. Na de apo napita ya peringaran de napita. Nama dupa-dupa tahu ang kataw macam baca tapi dia macam ringaran. Ang kataw macam ringaran tapi makundru-kundru baca. Iya angka. Tapi angka mana tuh kekurangan na? Oki baca salah masalah tuh. Peringarangnya salah masalah tuh. Garakangnya salah masalah tuh. Apa maka nabi tak angka tupanga kami na makalasi. Maka dia sabak kira na. Maka dia nabi tenang kataw minau di dalam sampajangin na tupanga kami na makalasi. Jadi pelolak kami na maja. Ito minau dalam sampajang. Maka dia sabak angka kami ito minau ko sampajangin Rasul. Maka nabi tangka. Yan ang kataw rokok sujo din na lampulak ka. Nanya na tupanga kami na makalasi. Iya na tu nak kada riwayat ko riwayat itu maka dia ko nabita roko ya ko roko nabita ye na to mala kaca ni tariway ni patada ngoko lakka na dia tak bolo parti malam po apa kapa mak jeko ya na tu panga itu kare jadi perlu kematika na angka to kita tahu dia na roko maka dicuai maliwang dulu na layawa na pamataru di mana loko dulu na di na roko itu makalicuan ni apa ya sangnya roko si lempu iponcing elak ka iya na liwang layawa tanya roko asalnya itu makalicuan man ni kamu kira di na pada makun raye maka na memati ko hadesa mariawa icet de ulun na nautuna tapi lari laulalang iliman na di na saliwang. Namo tu kata direk na makun rayet tamatu liman na de narangkal lo saliwang. Aro ane betomi tu makalawat dino la bembe palawangan na kalepaay. Ko suju inabita makoto wad ditono la bembe palawangan na bembe betongan na tak buka de na lari laulalang. Makun rayet tu si balikan na tamamanang. Suju imak roko makun rayet tu tamatoy. Suju imakun rayet tu de to nasu lari tamatoy. Makiro. Yo porone be masumanang. Kata direk taraka isikuna. Rokok imatu makoto masuto cek dek sikuna cuma aja menipah koai pak telepon itu ingat nateo ko limata susah man itu yaki buat jadi makiro angka hikmana iya makun raya ko naka ilimana ko kata bere ina silampu mo salengka na si bawa capak jarinna dek to tu nataraka iya lengan bajunya apakah pamali mangilayase napita ya pergalangan mak batal isampajangin na sabat buka auratna na yato na tumarepa wampara makun raya rumah salisa pa iya to along tanya to rupa sana aurat iya to along yawana sadangi iya nang kataw masampajan napita ya to along na makali panglutay mantasapi batal isampajan na iya salisa pa makokoy mega maloga to jadi tak getel lo monri. Tahan ibu. Kamagala mo kimabalanja ko sopi. Ito. Dena marigaga. Tabuka gare. Dua kata itu bisa dipakai. Bisa dipakai mukana Syafi'i. Atau pakai mukana Malaysia. Nanti itu ada karetnya yang maju ke sini. Jadi kata soal isapa dobolo. Angka metoken na sambungan. Iya na rolok tutu isadangi yolo. Jadi dia napita iya. Ya makero tali aja na yero pulay Surabaya makai soli ang kay sabo-sabo menre ulo tapadan tene mako kedo-kedo batal to itu sampajata pa ulo na makun reye aurat ya napita ulo batal yo poko yo mo bulu-bulu na de na marigaga kalyang ni ulo liang bulu-bulu ya ku yero halusu bulu-bulu sana ya na tup ko pitay bulu de to na batal bulu cepi bulu inga bulu mata de na batal tuh iya jadi ko banre na yami ko ulo itu batal nasaba aurat yero tani cek daerah salisa pa bu ta perhatikan di cek daerah mas sampaja tanya itarimana sampajangnya mapai mak bilang ngesah yo pero itarimana mak gare-gare mo pa napi asana ya ko dia nasakang otomatis manasa dia diterima maka dawapi ko ni pe ustaz tahanan na tutuli sala dia na marigaga ko dia ni risang tapi ako tissa ni marigaga ni yung katoto kanja na tau bodoh iya pak ini risang mana tuh masalah man rasa ki itu jadi perlu ki matika ya kemudian maka daka ya rona sampajangi katal lu to peringerang
Na iya sange paringan rapa po Allah Ta'ala mato maka tani tunci nati makanya ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika atau ya musabbital qulubi wal absar sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika. Iya ko to melo mas sampajang ilaw mimatik ko po Allah Ta'ala tilawi supaya napatatai atita rilala paringarangin law di alena. Napa ni komeki mas sampajang aja tewa ibalisi pak katuto to makada deme ka mewe de tulay. Itu lekale. Nah dia kacau jago mas sampajang ibalisi payak kami konro kami nama tanre. Lai suruh meniatu suju ko nabi ada na cia suju yang pai ganti asa nama kada iblis. Asa hasil situ kan nanya tu asal tu sebelumnya. Pemimpin para malaikat. Nah dia kagak tanah si kamu kulino dia nak kanonro suju. Iko meki mewe itu lekale. Makanya ko tomelo mas sampajang tomelo alinru ngalori pong Allah Ta'ala. Pada kong kasumasakang aja nak kada deme ka mewe wadi satakala tapi mandara darai. Yo kota podangi punana makada katani jo sume ka lalo de na makiro makko matiti balisi tilaw yo ko Allah Ta'ala supaya dia naganggu ki yan nanti dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim tabaci kolong surat binas tu perlu matenang tapi ko imam makanja meto bacaan apa ada mata na bantu ki yo pumiko imam pada berung mi mace anak-anak makaruka motor makaruka kana lepo na ima desa kana sa dega itu yo buko mansana na masigita macake to ni ase na magatoni tapi kato tu kekurangan na kumani ase pacak karudurat tawi na paning kaci di baraka di nalolongan makada na bitta na nigi taw mas sampayang na turungi pusa baraka itu. De naruntuk iya loh. Itu hadis. Mega de nalolongan. Iya. Tapi yang kata panrita maka da iya ro pusa enamode na to mapallat turutu iya ro ko kami boleh baraka. Biasa tu to matanga mas sampajan na marica majujilal padahal macake mo hawat. Magay baraka makin nabita na lega iya tu ampai pa oko kita dua aga-aga tu perlu diperhatikan iya ko to pura mas sampajang aja tinum yang kedua ko to pura mas sikiri aja tinum iya miko pura ki mas salawa inumi itu yang perlu diperhatikan biasa ko matarawe tawe na pura ma beda salam na ko nalas ya napalin nasi aja maka day alena panguluta Imam Nawawi adi maski iya ko po matanga ko mas sampajang tatuno tu jingi o kilalat daram biarkan dia hangus jadi iya ko mapalay tu papenat di mo ilalang aja mo yun biarkan dia hangus di dalam supaya masui melalui keringat iya puraki masikiri makoto marako tu 3 roh itu sebenarnya adalah menghanguskan jin dalam tubuh aja minum apa itu kok minum kok normal ipem iya jadi paja pi marak ko 3 roh tanapi napaki minum kecuali puraki masalawa langsung tinum karena itu berkah ya ro alasanna Imam Nawawi pwede biasa pura assalamualaikum nah alasi wae ya na pura ruara kata pamak bagi botol dan itu ya sering saya dapat ketika keluar ceramah makmur karena dia napahang gitu. Apa itu kata masikir itu mapala lelebe. Karena itu jingi o kilala darai monro. Itu yang terbakar. Magi kong katau iruya, paja pinaturungi pusa, napa ipinum. Itu kuncinya. Jadi, tapi maka mawatannya itu tas marakko 3 roh maka ini dibawa. Itu yang penting pura diukurang. Kemudian, sampajangnya. Iya na tu nabit tawatun na menre kan burak kendaraan na Jibril dampingi menre nabit ko langit pertama bersalam iro langi pamulangi na buka pong Allah Ta'ala na sabak malaikat emak bersalam naniga pengontrol na Nabi Adam jadi ya tu lagi pamulangi kaya sa langit pamulang maka dayo ko riwayat maka langit pertama itu yang paling dekat dihiasi dengan bintang. Jadi ya naruh langit. Tanda itu nah tumpuki pak kita. Apa iya kau toma pasawa? Nah ya si nalu ngayura. Itu mandar biar aku mapasawa. Kalau cukup kita punya ya aja ita kau tu ya. Wana pemeta lah pak kita cengang kila ya si nadai pajero gak. Makudara menemu. Nama kadai
langit yang pertama dihiasi oleh bintang. Jadi lagi pamulanginya roh bintang hiasi. Nah yoko kita ahli astronom maka ada bintang kami nama cawe itu perjalanannya 4 juta tahun, 400.000 tahun perjalanan cahaya. Jadi ya kung kendaraan paja cahaya lasina apa dah tu sak butong napa di dapi ro bintangnya kami nama cawe. Na napi ro bintangnya kami nama cawe na lagi pamulangi mi ro nasang maka dia dihiasi dengan bintang. Ya na tu nak kada tahu pandita termasuk ro kal sidendre batu ni tanai ke gaje ya salangi na se sange lagi ya se imon ro selesai dia maka dia ro malaika oki langi imon ro nas malolisu malaika Yan tu ampai malaika so kami si menresi so sining menresi malaporo. Jadi itu Pak Dongeta sampajata ilaporo itu so kami si minasosin itu. Yan mo malaika itu dito na sosor malolisu. Gitu. So kami si makanya ko to milaw doang. Aja nakalete-lete. Sampaja subuh milaw sa peda, sampaja loro milaw motor. Na di panalaporo malaika. Na mo malaika malah soluto na sahin. Lagi gitu na wakilas sih. Na di pa dito malaporo na barubas sih. Ika makiro. Jadi tapat tadi kung kagagayin lawayan na to likalete-lete. Si rupa na. Yan natin nakadali na Pangulo Imam Ghazali. Ijabu 2 yoman mania. Komelo ko tarima Pak Donga mo patapulos. So na dyan mo rubay. Jadi gimana sana to ko patapulos. So nakasya ilaporo. Namuja itu di kong kana tama kana malia nga sa peda. Sana rewa ki malia nga motor. Sana rewa malia nga baju baru. Malia nga Daniel yang tu paling nga scream yang nama ko. Atau pura niya lihat bano pa aja nih. Iwo po ko makade malia nga sa peda. Na si Mingko mito li makada liya nga sa peda. Pasti liya nga kung kadi apa makada ki machin na to nga sa peda. Di pa din na baru-baru parilawan na moti di makototan na po ala taala ya ko masampaja subit ilaw sa peda masampaja loro milaw motor. Kadi malaikat to kita mi aja. Aja na muling. Na di panalapor itu makiro. Jadi itu kuncinya kalau berdoa. Usahakan yan na to nang katapan din tamakada. Ang kamakadahan din sa patapulo waktu berejama maka cukup ko imangi milodo. Patapulo waktu berejama. Aja mo sabo. Usahakan mo dapi kata bere pamulan na imangi. Ta aja ngi macho na saba ya ko patapulo itu berejama insyaallah. Tanya tahu na waktu na. Aja ta usahakan aja talpa. Selama 40. Makumana aja kita Pak Dekin atau pandita masampai Jumat ko 40 jamaah. Nasa bae ko kan 40 mak na nabita si pulong pada Pak Dongan nasi diwali. Umur 40. Makuti hirwita. Iya kong katau Pak Melo mat nanunga masampai tahajud suri moto matahajud 40 sona pokok na aja nalpa. 40 sona pas sambu-sambu malomon itu lomon ri. Dia nama rajing. Padahal ko mapuas ya 40 sona malomon itu. Ya tu me tu kenapa talungas so na tuli malasaw tuli titi mako iya na pak itu watang pitu asera kariwaya makada iya tu perlu asera iya tahu mata pak itu cik dimi na pandre iya kapere itu na pandre sera iya na tu ampai ko tahu mata pak dia na gandre na tu magalay mapuasa ini na bawa pak ko mapuasa ki gak puasa ramalan ni garay. Iya tu na pura ramal lepat tahu dia tu na siya gandre tamay watang na to maso napay ci di burasa si ramal we maso ni nasaba si di meto man tak buka tatutu niya roleng ni iya ni patuli gandrusi nakal mere-mere pasi batu wamba tak buka mana pe mang makitu iya tu ampai katau pandrita talu timpu melandre na maso nasaba terbiasa dengan itu iya makira yo pokoknya di gandrus matero boleh si cide yambasi nakam jojo na mere-mere itu. Kemudian menre Nabi Adam. Ya sekna Nabi Adam, Nabi Isa si bawa Nabi Yahya. Menre iya sekna Nabi Idris, Nabi Yahya taude na macare paindo na jejeng. Ya to si Nabi Isa makun rai dega galakain na mimana. Maryam kak dega lakai nah. Jadi itu Nabi Isa digambok nah. Tapi itu Nabi Isa dia nak bayi nih. Si bawai pada kalau apa namo Nabi Yahya dia tu nak bayi nih. Itu jadi itu kalau lo si depe mati si basi bana. Itu duki langit kedua. Menrek langit ketiga si runtuh Nabi Yusuf. Ini ahli catatan keuangan perbendaharaan negara. Nah kuasai Nabi ta. Onak ko Nabi Adam belajar tentang alam.
Menre ilok ko Nabi Idris, Nabi Isa, okay Nabi Isa, mak guru kedokteran. Apa dega ka doktoro pandapi Nabi Isa. Pa Nabi Isa na patuto mate. Yo pu di doktorotan apa mati tau tu. Sesa dito na kumana. Iya, Nabi Isa, ya kau tahu malasa na buray. Itu Nabi Isa ahli kedokteran. Sampai di abad modern ini sebenarnya dia dapi itu sampai Nabi cara kehidupan Nabi itu kesehatan betul. Nah sebab temak ya gurungan aku Nabi Isa. Pak Siruntu Nabi Isa nilai barakah Pak disangana. Makanya kong katau tewa Siruntu tilaloi Pak disangana. Doktor tonrilo silaturahmi ilaloki Pak disangana. Insinyur tewa Siruntu ilaloki Pak disangana. Agi mani usahakan inang ka ilmu ilolo ngapulo korotawi. Minta nasihat. Terus itu Nabi Adam ahli alam tapi ya Nabi Adam tahu mapedi kasih. Nah sebab boleh suruh ya dempar lokolino. Ibu Raini tindak ko nabita. Pak tahu boleh suruh kan ya dempar lokolino. Makanya kong kacama manca jika manca di staf desa lolalo ki siarai kasih. Kepala dinas manca di guru biasa talo ki siarai di tomasara ya tuh. Ya ada gapura isogi na tapabangkar ro loki siarai ni. Toma jaja kasih nyawanet betungan atau masara ya tuh. Kopure madece-dece na tapadigagah. Matandre jabatan na tapano bupati na palo manca di rakyat biasa ya loki bersilaturahmi. Iya, iyo poko cama manci bupati jamo talo mitay Mario Moto, Pak Menre mui jabatan na. Iyo poko tahun no jatuh dijatuhkan itu karena kehinaan makanya perlu digembirakan hatinya. Maka itu ampe to mata sia kong katau mate. Begitu sih teman. Kemudian Menre Nabi Yusuf ahli perbendaharaan bendahara negara itu. Menre sia sena Nabi Idris. Iya Nabi Idris ya nabi kelas yang malaikat. Iya, degaga nabi kalasyang malakul maut itu kecuali Nabi Idris. Pak napodame itu malakul maut maka padina ko tomate, maka malakul maut. Mapadi nasa meka coba-coba rasai magasapat dina. Nasa de ko naisika ko pangalata la wudu nya mamo. Maka de jolo wilaw na ilo ko pangalata ipalaba tongang. Ipalaba kada udu ni jo nyaman pacoba ini. Rasakan. Iya na to Nabi Idris, pawi maka dapat dina mateangang makuai. Pada ku itu doki bangkung, itu sekian ratus pedang yang ditusukkan. Kemudian sama dengan orang kambing itu dikuliti hidup-hidup. Maga kuilalle oli na to tumo panilalle oli makole batu padina. Bahkan ya na pinasa Nabi Idris. Narasaka padi. Tapi waktu na yudo nyawana na pudangi malaikat nasam. Meka lo mitay naraka pitanga gare. Magasah lay patamo ko chinampa minasay pasuka liwa jaga jinon rong ko pacala pagahay mas tunasa pataro ka lo suruga me ka lo mitete suruga si sanno ko suruga wi manyamang gina paray malaikat na saya aja na wasu ko namon ro de aja na usalaye aja to nasay di malaikat di na chocho iya mitaw lokkoy polokkoy naraka na sawasa puli ni ona si mawa boleh aja nih awasu nasa de na cocok perangin po ngalatala mangilaw po ko natataro ka aja na kasi tapasukan dan diizinkan makanya nabi yang ada di dalam surga itu Nabi Idris yang merasakan surga pana kala siya ni malaikat itu jadi itu tapi agak keistimewaan Nabi Idris Pak lo sapa keistimewaan Nabi Idris dia adalah nabi pertama yang mengenal tulisan yang kedua dia gagat dapi iku paling ngerang apa napujila dari kota pakor ina ya natapakor batu to ya nalupay mana jama-jamanna unro nyamanna nasa di kota pakor tapi iro nasa batu di tapakor makoro masara ambo na nasa imay pak bayinnya nana esaman to litaka janna makaliliang to dero ni sangi nasa imay pak bayine nulle malas ade nak bayine pak bayine si deppe bayine na malam pertama pure si deppe bayine na nasoro takka janna aga na pa lebih mo pinyaman na nareko maringarang law ripungi daripada si depe kak baineku nasalay baine na nalaw matapakor angka kira-kira ko tado tedo botimparo nasalay baine na nalaw tapakor iya na ro kalabihan na Nabi Idris dekat sekali dengan Allah dan dibukakan nikmat ketika dia berzikir iya na ro nak guru itu Nabi Taro Menre Ilyas si runtu Nabi Harun pengawal na Nabi Musa tahu jago ye Magai juru bicara Nabi Musa ahli dalam strategi. Menre si runtu langit ke-6 Nabi Musa nana runtu. Makaru menre loko langit ke-7 si runtu Nabi Ibrahim. Jadi itu gaga cautan rei onro na Nabi Ibrahim. Oke langit ke-7 monro. Ya sekna na langit ke-7 ko sanre Nabi Ibrahim na cenga naita ya tu betul layase. Tapi Nabi Ibrahim tidak bisa naik.
Nabitan itu menre oko langit ketujuh na taruh loko sidratil muntaha. Malaikat Jibril dia nada api. Apa makarami malaikat Jibril Muhammad gangka ma iya. Apa ia wataru menre hancur ka maka dari nabita Jibril. Si pamulay oko magkamu si bawang nga. Letuk menre oko langi si bawang nga. Bantu ka aja musalah. Alhamdulillah. Si bawang nga menre si runtuk ko Allah Ta'ala. Diubarani ko jadi dikumi. Maka dari malaikat Jibril pura di wakuragai alaiku na diulay menre Muhammad. Maka dia nabita pasipulong isinin na pakulyam beje mulai mama nak dampingi ka nasi di pani na malaikat Jibril ko napapirangi akapitu na ceneri lino na taluraku 50 pani na napapira na dinulis sa rayon ron yan na tunak kadaya o kumagang ka Muhammad ya kumaliwang hancur ka sikok mimatumi kamampuak ko yan na tunak kada Imam Ja'far o kita berasajin na anta nurun fauka nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Nah sebab Jibril cahaya, Nabi Nur Muhammad, ya hasik ku Muhammad na yang malaikat Jibril. Apa gang kami langit ketujuh ku menrek ko sidratul muntaha. Mangolo mani Nabi ko sidratul muntaha, oko ni Rasulullah si bapong Allah Ta'ala di alam mustawa. Denok koromon ropong Allah Ta'ala, oko mi ronak panaita. Pada ko makadaka, okko mana copo na masigi napawita ulangnya jadi angka giulang ko copo na masigi de mabela mo payase iya no nakada okki ala mustawa napa siruntu inabita pong Allah Ta'ala aga nasa nabita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah maka de pong Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka ni Nabi ta assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi itu tahiyyae dialog na Nabi ta si bapong Allah Ta'ala. Makanya aja ni pasti sambung-sambung. Atahiyatul barakatuh assalamu alaikum. Aga manalalungi. Iangkap ko tu kalamullah ada kalamul Rasul. Akadaki at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tekpang itu sakta. Tapahadir inabita tajapiwi apoleangan na napatabaca assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan ato nakadato pandete aja mo beres lang inabita ko di pahadir namara jingapir ko malas simang napaki makada assalamualaikum warahmatullahi pagay ko yan ato ampay de na yamanan na sampajangi mesti ya bere jamakang usaha kang inang kasampaja de natoro ki imangi apa iya ko imangi natan na paratura de nawat di malampe bacana de nawat ding yan namo ko to masampaja cadidi ta culen ni leta napaniaja no ko masige ta jama sampaja sunay magi ni tagur sahabat ko nabita itaguri la tajal buyutakum maqabira aja pancajiki buruk lang hibolam parewa isang pajam lo bolam mo jaman nawiru buyutakum bi qiraatil Quran was shalah patarangi bolam dengan bacaan Al-Quran dengan salat aja namo ko masigi mon ro mangaji na sabay masigi on ro baraka mo non ro ini malaikat bolam mo bimega setan na ko rewo mangaji ro makanya yang para sahabat na sabak sampaja sunat na kumana masigi na jama purek batawe na jama pura maberesalam monro si masampaja sunat na kumana ngaro na jama na kana bite bola mo jumpa ciki burulong rewa ko jama ko makanya sholat sunat itu lebih abdal kalau dikerjakan di rumah iya tabawi rewa pak bola ta gitu mega setan na ya masigi ka manasar di baraka Iyo kokoki bola ta ka apalagi di maki buah bola makokoy pasi garu-garu ya on setan meto ya kibua apa magi nang ka kamera ipasi bola WC gitu kan ipasi bola to okay la kamera mon WC nanya tu WC ka on setan agi pa ko to tama Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais najil laki setan makunda itu sifat setan ngaroni lalagi namanasa jadi na tak buka pintu na WC ina tawe ko kamera ta makutiha iya na tak buka na mataru pintu na WC berarti namo kamera manca John Rosetta ni nama gare tapi aja mau tarewa mabongkar kamera sih kada mau jaman-jaman nanya jadi iya mapasa mama kada laca koto masuk talaca ya jana tak buka iya nah sabaka mako itu
Iya kui baca di nasu pole wese kaki kamarai lepang. Jadi ini meto maki bo onro setan. Jadi aja na tawa patahera makar maja na mati rumah takus tas magi je nama kasa di namo sa di monro makalila di nama tanna na sigaru meti setan eh. Jadi mato maki bo onro setan kan. Dito na beres lang na ko tamay boleh napa nih tak buka to di jendela ko pure asara de gaga anak macule apa aja. Latu ni mga ribi labu ni mata na sutul yang kamu pelari masapeda macam ne nama kada na bitta ya nama calla nama tanah suruh mana bijamu anak mutama tutup itanga dengan menyebut nama Allah tutup jendela angka nama kada baca ya kursi supaya dia sama setange maka to maka sebut nama Allah wadis saya baca ya kursi ko talumo jendela tapi ko patapulo jendela me tutup na ya kursi latu isa dia tak tutup mana itu bismillah bawa ni tutup yang penting menyebut nama Allah supaya aja na tama jingi ya ronana aja biarkan berkeliaran ada komela mata nasai nasaba onron na jingi masuk pentia senyasa tanduk setan namu sampai jangiat ya to kio betul. Ini yan na tayo di makoko yan na may lola bumata na siya makasosura man ng imalay happy na samset gani setan na pamalang masin pina sila bumata na siya anyo yan na to ya salasa yan makiro dito kayo natang manisay ha tama ni iya muni mo ko tama wasangin pura ni muni jadi itu makiro, yan itu ampai ko tama boleh atika ki. Aja nih biar kata buka ko. Tapi makanya dibuka nareko sebelum mubak mata nas. Makanya lah dia buka. Buka boleh. Pintu na boleh buka jendela. Nah sama angkat tuh hawa pada itu ko masuk ko boleh masang paja subuh. Tomon ro masige masih kiri melopi mubak mata nas. Pala ko to pro masang paja sunak suruk nanto masuk. Tapa angka hawa tamok ko ingat itu mak berupa pada ko amin. Macakke na batu tama ko buku-buku tama sa dingilala macakke taiso iyaro na patatahan tabacangi salawat na patilaw doang nanti ji Pak Bura lah itu itulah disebut dengan hembusan di subuh hari biasa runtuh ya tuh biasa lolong ko to rewa pole nakatapang kahawa sa di macakke maka dawe kasa di menyamang itu adalah hawa yang dihembuskan dari dalam surga hembusan para malaikat itu. Iya kode itu lelolongan ngiyaro, yan aro tabaca raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Tapi itu akan dihembuskan hawa dari dalam surga langsung masuk ke dalam kalbunya. Itu hadis Nabi. Nang kata tuli masuk sapap pinadina de metan na de to ngar na mena wajah de to ga pasinga na tapi de na melok tenang itu tersuruh baca. Kemudian menrek Nabi ta pataru cede. Menrek Nabi ta mataru yaro nak terima sampaja. Iya naro nak kada terima sampaja. Jadi sitongan aja itu Nabi tak tania sampaja pokoknya. Apa makadami ya elinuri ya humin ayatina untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi itu tujuannya. Tanya itu sampajangnya. Oleh-oleh ini itu sampajangnya. Makometomi bita kung katau pole makka tapaya meron ako tanang aga na pole. Karoma. Cere. Sejadang. Dia itu nang kanakadata ko to pole umrah. Aga mo piga okoro kenro kokong lo masyara de kan aku tananya itu akan bawa. Makoto meron nabi no inabi ta pare sirun tu pangalata ya to meron aku nabi barai agan ale ko pangalata Muhammad makin nabi ta sampaja siaga 50 we alhamdulillah mengilau ka Muhammad mengilau ka asalangan nga oko umatmu Muhammad ya ko nabahali beresalak ku sitang ngapakasibik ku menjadi syafaat di sisinya nanti. Ya na mah kada kama sallaita ala Ibrahim. Ya kui baca itu ang kanalingi nene tamatu hadiah. Pak itu dia kecau ya apalan Nabi Ibrahim ko bilang apalan itu Pak itu Pak JWL na punna. Pak makara memang ime ka panreman ng sinin na tamu po. Sinin na isa na lino me ka panreman mapamula makukulat to ka malino. Kali po Allah Taala dia mulai Ibrahim maka dia alinga kesempatan. Uli ko ini malinga kesempatan. Kali po Allah Taala pudang malaikat tamu ke surga. Malah kapur alingin Nabi Ibrahim. Jadi kapur itu dia genggam. Yang di tangan kanannya itu dia lemparkan ke laut, yang di tangan kirinya itu dia lemparkan ke darat. Makanya garam di laut dan ada juga di darat. Yaitu Pak J pasti dekat Nabi Ibrahim. Dia gak tahu dia nanti Pak J. Jadi gak tahu teman pasti dekat Nabi Ibrahim. Yun naro, natano. Yang kedua kepesanan Nabi Ibrahim. Angkat tu atana-tana ko kilala na suruga Muhammad. Podang umak mo natana-tana. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Natambay Nabi ta wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Itu tanda-tanda mo kilala na suruga. Nalupa tumatu buwan ko sulumon. Yan ato sikiri ta baca. Pasan na Nabi Ibrahim dia. No inabi talok ko Nabi Musa.
langit ke-6 materui nabita. Makutan na to Nabi Musa agam pula Muhammad sampajak. Siaga 50. Wah, megalak dah itu Muhammad. Dia nulek jangan umakku lagi makai galak dia nulek ko seko itu. Enrek ko bilawi Muhammad. Ilawi kurang. Macam tu Nabi Musa maka dia Nabi Muhammad apa gila ada umat. Ya ku ya penang kurang pasti rewat. Rewat tau enggak? Moni ni. Pataru ye. Menrek tau enggak Nabi milawi ikurangi 5. No inabita we Musa nakurangi po Allah Ta'ala 5 nasa mega mo itu Muhammad. Enrek po milawi kurang. Mega mo itu menrek sinabita milawi akaserai nabita malolisu. 5 mani maka Nabi Musa siaga pi Muhammad maka dia nabita 5 mani Musa nasa ide mega mo pa itu. Enrek po milawi kurang tak kajenna nabita. Na cicang nga menrek kurangi 5 na 5 mani. Iya menrek kaya capui. Iya ko Nabi Musa uturo-turo capura nga. Dia nagaubawa rewa maka dia nabita dia na rewa Musa. Matahanan ako po ang Allah Ta'ala. Namuy iya 5 mega ni nakurangi na ya nalinga. Tapi nalay day siya ng Nabi Musa pa. Kinedegage Nabi Musa. Tanya imang ngaya onri mananapak bangi. Akka 50 ini lo rewa. Dia nasalay masigi. Ito nalay day siya ng Nabi Musa mewaiki. Dia na Muhammad mo ala. Tapi aruntu kam matuyla sana. Nanarampe tau bandrita naruntu matila sana. Aga alasan na Nabi Musa na suruh Nabi tamalolisu. Di ka kepentingan ako sampajangin Nabi Musa na mo 500 rakan na surongi dito ka kepentingan na sabatannya tuloy na jamay. Makuyin. Di gaga na cinaila da Nabi Musa liwat tutuno kolino kecuali memite rupan na po Allah Ta'ala langsung. Tapi tidak pernah diberi kesempatan. Karena tidak mampu. Ia lemmi sakda minang kalinga. Paling kumar radio din ang kanang televisi. Iya naro nasabak makremagi Nabi Muhammad na tulis runtu po Allah Ta'ala. Iya naro watun na rewa nabita. Iya ko si runtu inabita si Pak bicara na suruh si rewa. Dialognya itu sampai bolak-balik. Pak aja mani rewa nabita. Aga nasa Nabi Musa. Ang kariwaya makada. Napatahadang ni Nabi Musa. Ko arona 5 arona nabita na palenda 5 na napo makada. Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Ahmad Ruhullah. Nurmu Muhammad witay nur na po ng Allah Ta'ala. Jadi ro Nabi Musa nasabak din ang kanitay po ng Allah Ta'ala. Tapi nabita po si runtu po ng Allah Ta'ala. Nurnya Allah itu masih melekat di nurnya Rasulullah. Iya na ro na po jinaita Nabi Musa. Sehingga nasuruh maloliso. Menikmati itu. Napamakana Ahmad Habibullah. Muhammad Habibullah. Betul nga nadiga agat chow na po jinaito ko po ng Allah Ta'ala. Iya di sini na Nabi yalik parenta din ang katumaparotes. Ia lengi 10 jam, lengi 50 jam. Ia mana iko na kurangnya matar. Udah na tulicit dia na leko. Jadi ko memang totoo ripo jinna. Ya si ko memang Muhammad. Ia naroon ngakui Nabi Musa. Tapi Nabi ta betul na rewat tari. Nasabak dia na ganda. Ia rasang pajangi kakuran ni. 10 pito man ni. Kalima man ni jama. Ia na to na tari Nabi ta. Makanya diturunkan sikit. Menurut riwayat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Mana 33? 10 pito rakaat na sampajangi tambay 33, 50 mati jumlah. Ina tu ampai sikir sesudah salat itu dibaca 33. Itu pasal na tau bandre itu seko ni ropa di. Tama ni waktu isya. Sebenarnya kegiatan ini saya minta memang Pak untuk safari Isra Mi'raj, makanya 3 kecamatan tadi. Berikutnya lagi pindah ke kecamatan lain. Ini sebenarnya adalah penggalangan donasi. Jadi bilau Ustaz Sarkaman supaya ada tempat di mana saja yang penting kita untuk penggalangan donasi. Sebab di NU itu kita mau membangun Istana Ahlul Quran. Jadi di situ pusat kajian Al-Quran dan hadis. Maka kuat tunitian lah, tapi dananya itu adalah dana umat istilahnya. Kita penggalangan dana. Makanya saya kasih kupon tadi itu, maka kakak kama kasih melo mawak Pak 10 20 sabu siulang atau 30 sabu siulang atau 50 sabu siulang selama 23 bulan. Jadi ke kamar Palawang tak matu komeloki nanti Ustaz Harkaman ukurotalah. Jadi bisa 20.000 per bulan tidak masalah semampunya. Ya, tapi angka batasan nagangka 20 ulang karena masa jabatan saya itu nanti berakhir juga di situ. Ada kama diulit